Ngwaka kuroba kusi Global Radio. Oh Ngwaka kuroba kusi Global. Na mbena wa muno mwana kurukujudi agesi ngano mwana. Ande binga mubwate kiombe na kikombe ko kumami. Ngeko kudadama server guru. Mucha ande kumubwata se kiombe kyo. Uswati nari tuwaita chibesa. Ono oikire katika biro otobolire piano kumwakire simtai kubuli bangire kwa abantu chibesa. Muswati kinande namba ile ngalenga. Alenga namba 2. Akaye kuchibesa bono ikire namba 7. Okwameiro bwangire kwa gutakira namba 7 bono tali kurubesa bwangire koruchi besa njiri to mwatu atati kuna chire certificate. Na chiro cyo kwamereire tatageti ko chiru bono nturi ko manyanga birangara bya yembire. Iyo bona abantu bari muri ase kiombe kimami. Etara abantu 15 plus year. 15 plus year. Bono to kuru 1100. Ese nja abantu barale ale to menta na tati pop choko rusi. Bona kar to menta package chi certificate to ko nyaranga kwa disi ko rukunga 22,000. Muswati ona ndo chokuru kuna damaris kerubo. Kumuri kitole bantu iguna kinaende ke ombe kimora chest muwate certificate. Na che chikonya tu asanyire tu chiko register. Igomora register bado. Ono konyora na ritu ate tu register umenyere kwenda underground. Mwatemire kumuri wetera se namba yesimi. Tu amurigire boira kumwakire simi tari kubuguri noye mohoro banate amete kumwakire boira kanga kubuguri. Ngaiso abo muswati oyo. So ariko tubeka buya lakini bwaye erege igamba buko. Amabuko. Asante sana. Kama ndora muri ya sesi mido ngana kingo kwa dure feedback. Asante sana. Kala aragele mu rwaira bano. Okay. Seria obotaka. Kira retikorie ikigoika oserie obotaka. Ebe ayeno murimi omutugi omonia omwalimu chikali ogusibya okoendia goseke bakende gyonskeria ogokora. Ebate abuna egasi. Ibono. Wate tariki amona inche omwana bwabagetutu Fidelis omingo betogi. Kira retikorie iki nkorundie asoborobali okoro kumna seria obotaka. Bujakira chinsa inye chamambya goika isanebere chamubaso. Aiga no togo semanya. Twakonyana ebirengererio. Bada torro mondo rule Kenya uchire gali oga ngafono gali binte bismaire. Ya. Tu ens pinku erigeri dole. Tu ens pino botaka togo seria. Sinje kifyangu. Teri buya. Terichinga gichoko inyora. Bagusi Global Radio nabo igokoina na omoyo bwegasi. Oro. Aye! Naki! Tugatubwate ndo genda mutuga teri buya yokonyera gicyetire. Chakira chinsa inye chamambya goika isa nabire cha amobaso. Ime bagusi Global Radio ekeumbu kyomugusi. Oyo kuwakire simya ko ku Fidelis mochoge. Ako kuwakira kurwere die ko kubuna bagusi Global Radio. Matero man crash man yo ko inyora basai. Muyobogete my friend. Miyambogete. On matera credit kulia ino? Asere dia rero na ranga tikanda ali my friend. Na kwa na nera. Ai no muntu mandi bomo zibati korukuna da malis kerubo. Nero yo. Ndo ja no muntu muyabona. Kuligire na kuligia. Kwambura. Ono? Mungina nara okorokubuna Mary. Mary. Damaris kerumbo bwate kyombegete. Bano nanche bandike tukuru moisoro bakandi ko bantare ngo moroberi ngo toko moroberi weekdays. Bandinga Damaris kerumbo bwate kyombegete baka changa chibese kyombege kyabasubati mumanyite. Bono kirba sanga chibesa yabaka changa chibesa bakamware ngira ambasaba yaro bwangire ko abantu bandi menga kwa kwe boti buno rure kyombe. Tinane komanya. Bono mwandevi. Yo to mai dikende yonsi. Bono nabona ate bigo anata betu kun moisonda la almost 1 week agora kene ndara nyora iba kuma ete murubiro no wika twali program. Ate mire ko digida maris kerubo ko ranga tari ko bwata simi. Chairman yeke cha lady yeke ombe Madam Marion tumeire namba yao. Na ko digida tani kwambura kini bona akonyole na kwa tabe tumai dikende yonsi. Warongo kwa time because tumai dikende yonsi na bako genda kwa namo na Madam Kiombengero kuna Dadama self help group. Kiombe kindo china bongo tabe wanga ni go iris ringi chili bwe meronge bere na ibere 22,000.
wangire kwira ni gochia se kiombe namba irenga namba ale namba 7 ando chana tabungani gale namba 7 na lakini wono wangire kwa ani wangire ko cooperate wangire kwa na chibesa gochia se kiombe bona nche muri mubori nchera kiabwate kwa na chiba ani nchi mipango kiabangire because ba ondenga bachi ko muri assess mi obolira for long tari kubwata simio ndo bwens personal range na mwakere simi na akire namba i producer na akire namba ya na akire namba i studio tari kubwata so as a man umuntu man na bakogenda ndo mukwandira no muntu man sawa asante sana my brother koriko kwa ndo gocha ko manyi gocha my friend sawa it's okay good day my brother okay asante.